Ya samula kya tu jawa touch thle an ngar dile sangma anta tharing anita lada la ani shibe gumtu ge anita themanya wad cha diure taring tari chupdu la anta an tharing ngi kita nyedu dinang la an thanda changdang kha ge ani ata droksal yunge mi din zo ta le ma du nge tin zo khoran zo phala ta changdang saga nang lo la ani khoran zo ledim pe sha an digi nyedu chue thanda nga kesa changdang sumdu ta an sumdu gi thanda nyedu chuju singala kursro an changma thanda changdang nimala ani sumdu kakshung 아니 구율 된저 상호 망치지 그래 장단 니말 좀 셔라 아니 장단 한리 고라라니 인데 레림 빼샤 아니 넘버링 그 장단 숨도다 아니 니마 된저 아니 니동 칭에 넘버링 그 뚜용 거와 아니 냠도 터링 아니 레 가지 아니 니마 니와기 터링 레림디 아니 세로 난 상호로 아니 다시 들레 장마 작보나 다디 단다 정당 숨도라 자리치 되시야 아니 숨도네 단다 숨도 미망 넘바 상마 단다 장단 니말에 좀 해래샤 아니 니말라 단다 장단각 슝체 아니 구율 담다 망고치 발리도 안 상마 콘도 단다 퇴를 샤주고 자리치를 시신다샤 안타 숨도기 미망 넘바 안 장단 니말에 퇴를 샤다 건조 상마 퇴를 퇴신 거래
Long life! Dalai Lama! Long life! Dalai Lama! African do language tasting ne tenen ngana blok ngata blok tu samas ke chezano tenen ngata kau ngata land bu ni se nas ke chezano ya apa yosmana yosma iska pura ngata Jalwa, standing jato skundula, nune pesikampa kokande, ngata so sagunu nyapo, ngata Jamila masa, Jalar masa, Jamila ngata nguntuk jeseno, Narendra Modi sukala ngata nguntuk jeseno. Standing jato. Shame!
जब तक सूरज चांद रहेगा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। Long live, long live, long live, long live. Sakalpa, shame, shame, sakalpa, shame, shame, sakalpa, shame, 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 shame. Direct opposing propaganda chat, shanty content chat. Dinaso Jacques Nismanda, isim skap zampe top, kala kaningaya, nas nampe sortu, usong, kusap student sewa skundu, dinaso zampe zampe yoto, stu skap tunaya topa nyapo adasa, latar youth wing, kala isim suspe, never language. Inachoka ano yangchen suspe nebe lanket nashes nanchir tus kaspen kaba dunna skote nasha tus taktu maya ni takta mekatin che tukte che jitin nasha popala chan gutunet chan onjunet yete sa mete isinu puri isinu maya story nasha popala jalan natin mi sabino chostin netusino Congress sulla slogan boy magle lonely fusane menstale elamana ali vitano tanana matu Tibet Generation na dilap aims to kurte slogan dance skuri sangma message dance no tasara na yori poche sova kachi rusha bagen ledna sangma sixi samse tunde dante unite we stand unite we stand Madam kami seminar mas kipuyo pile. Inna ya ika social media par mian khatale. Madam Musulman man, Buddhist man, Patpa man, ladas gampe mi changma Jesus lashkarano. His Holiness Kunduni, ma nampa chikpe kashkarin mola zada mano, ma Patpa chikpe kashkarin mola zada mano. Chijuna His Holiness Kunduna, ladas gampe siva pulado. His Holiness Kunduni, amale chokla, ladas gampe, janling gampe migun, chachiuni shokana ba chokla, ladas gampe migun, chosuk sangme migun nakuga kora zada rogle. Natam changmala. Demba genle, dasa manga shubna bol molmara, pa nyesembo, mana chapte mera, nyesembe na ma kontora. Nye sembe nanga, nye sawe lama, izuk tungal jiktani mote, sembe nanga zeche hampang yo mera. Par inna zeche rak dring, spera thompo chado, zerte mana nganches mera. Demba, diringe ka media one yu, zera, te media nizdu, kau daksa indi TV nokju, thak chate nge zet diringa mata to member parliament justero. Thora ngata ika, ngata G20 chache lok tesane. Indi TV zakan bodaksa yong sukses man man. Thak chata yong sukses man. Teo ngija diri ka nges pang pudan. Teo ngaje boycott cho chezin. Jiwana jizde na ngya po G20 chachukna. Jiwana jizde na ngya po G20 chachukna. O media isak pa pa koses man ngaje la dakla. Teo man pa
yang ata Himachal na news itu kawa ketena news for Himalaya se kan itu tevena changmi dot kyang duk tevena tolta metkan kyang du dininge media kyute Himachal government aljuat si government juk tayo na tena te tokuna ben chogosin temuna zer mian yang singan kangan zerkan samanga dikpa sora ta temin nie sabe lama chang papo chaches met innan diring aja una serkayot diring rochas chane jak khachingina tenanga tai delhi na ma buddhist conference chenmo chaches nie mp saba ale una nge juang thamu ngingne ja penge jua phula tenanga ta himalaya jude samsik mp yongnang te ki delegation ba MP साहब मेरा गोल जाते अमित शाह जापा मोदी जापा इस मेरा और केरला ते संगमा खेर गोसी देमा दिरिंग मा सेमा सरकारा दिरिंगी का बोदमी उनांगे तेवा जोर निजा सरगोस में दिरिंग निजा सावेला मन हेमाना जुदर सावेला माइन दिरिंग जम्बुली सावेला माइन दिरिंग सावेला में कई जोमसी सिक्स कोलत ना तेवा माजे पड़ता चोचेस मन तेवा ने thak chatenge daksanye jet manmange kazuk sikdes demba tende daksayina nge tukje chezun Himalayan media and culture tende society ji ka ladak sena duk lena duk koe diringi ka daksa na Facebook na tong itos miune ka shooting jo yon na te una ko thak chote ko bai ka chot molar tukje chez jo ne ko demba diring ma sode me desperain ma jiwana nga boy ma jidena nga boy demba yivunika tharcha gyala jing machana yongche chale tusina atene ladar la mewarin dewan samba sachi ki jaune yivika tharcha chabosi yimiuna jelna tangosi yang ngi jauna spera chik yang nge bolin samara kane oskya spera sama che oskya nija sama tukyu jeda diring ngata kimches pe yul gena dang sapa social media bench chosati dang YouTube chiglang I sama media open chosas koi tenanga sia open choseno chusgan mo ngana sak nise ngata sawe la meskola media na duk duk gala duk spa chap koi open chosas te open mo chona di pari podla juskan ngatina podmi yonna sawe la ma jazete koi so mo zam tar tena samba sala da chusgan mo kaduk so point da koi dang sapa koi bandopin dang ja khachik tetine pes tetine yang kon panchos ton tampo teoino sabe la mayoga gira alu choche se kon sondu choche choseno dange ngalange kazuzes niza sama tukyu chavos ina ketenan chuznan chenmo yoteno ina gyami komune se lag yoteno spang pute ngata thak chate set ngai ina yoteno chejuna social media na samsik yong duk diring ngala te sama gyami na yong tok sabe la me diring izam ngata sabe la ma yoteno kon chimodu kalte tenanga niune na lu somterna ngai chogne mafizm sabe la ma ken ngera mafizm gozmane meteno sabe la ma ken ngera nima karmo zateno sana mundi na zate mano te tugu chun bonan kwe phamaune na social media na diringa tang sama thoina no sodain molano diringa za sodain mola te tu nyang samara tang si sa mola mera nge tugu yo chikpang samaro rangdo dino inna nyang sama tintena toxic skot pasang inanga ma chuznan chenmo no ika kujo tang se dikches mano yu gyare na kher ko chejino ki kujo ngata jung government ka kher ko chejino ki spera sama tene tega dakta diksha ko chejino demba ma sode me spera thora ngata muna I tarige yu farwari tariga tai se tarige ja sonto nima karmena sonteno dan phingse yu kat pe so se chongches ko chin kyun sambo ina chachi chenmo dingteno chuznan sante yoteno te phyange ikanenge ladak se mimang samne sab chose lakpa ching senge media gyute हमारे मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है उनसे निवेदन करता हूं इसके ऊपर जल्द से जल्द स्पेशल कमेटी रख के इसके ऊपर एक कमेटी बिठा के इसको जल्द से जल्द देखना पड़ेगा इसके पीछे कौन है दिम्बा
semena ma serkara ma khontora pa inna didingata yuma jiwa ina po in jiwe hisabe ganata zat ko chezino ile ka ne aspera thompe tuksi chamago ngata savera ma kundun sappa ispera lebanna tena latas pa na diding sappe ko kalok salkanbo tena china chachezino te ja nge ninta pane tukje chejwa samala bo ma jiwa nange bo thomto thonte tingne didingata ka mo yuksezino 이 상마 톤들 띵네 나땅 마 유아 지데나냐 보 나땅 상마 것 것이죠 테네 템바 아디 나티 사벨라메 나땅 칼로푼네가 나땅 두칸 소지노 삼브라 상마라 तुझे छेजु जुले परम पूज्य दलाई लामा जी केवल एक तिब्बत और तिब्बत भूमि के रक्षक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता के एक प्रचारक है। परम पावन दलाई लामा जी केवल तिब्बतन बुद्धिज्म के सर्वोच्च धर्म गुरु ही नहीं बल्कि परम पावन दलाई लामा जी 21वीं शताब्दी में एक लिविंग बुद्ध है। परम पावन दलाई लामा जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं, परम पावन दलाई लामा जी एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था, एक परंपरा है। परम पावन दलाई लामा जी भारत देश में केवल एक शरणार्थी नहीं, परम पावन दलाई लामा जी पूरे विश्व भर में प्रेम के प्रेरणा, मैत्री के प्रतीक, करुणा के स्वरूप, शांति के दूत है। परम पावन दलाई लामा जी पूरे विश्व भर में केवल बौद्ध धर्म को मानने वालों के एक सर्वोच्च गुरु ही नहीं, परम पावन दलाई लामा जी इस नीले अंबर के नीचे जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन के लिए लव और पीस के मैसेंजर है, मुसलमान के लिए शांति और भाईचारा के पैगंबर है परम पावन दलाई लामा जी। परम पावन दलाई लामा जी हिंदू और बौद्ध के लिए लोक ईश्वर के स्वरूप है, अवतार है। हम भगवान मानते, हम देव मानते, हम लिविंग बुद्धा मानते परम पावन दलाई लामा जी के। इसलिए पूरे विश्व भर में परम पावन दलाई लामा जी को लेके इस तरह के जो विवाद खड़ा करना, इस तरह के जो अयोग्य शब्द का प्रयोग करना, इस तरह के परम पावन दलाई लामा जी के शुभ नाम को लेके आलोचना करने को लेके विश्व भर में हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं पूरे इस सूरज के नीचे जितने भी विश्व में सरकार है, केवल भारत सरकार ही नहीं, भारत सरकार के साथ साथ जितने भी विश्व में सरकार है, सभी सरकार इस पे संज्ञान ले। इस तरह के शब्दों का बर्दाश्त हम नहीं करने वाले। परम पावन दलाई लामा जी के जो प्रेम, जो करुणा, जो भाईचारा, जो सद्भावना पूरे दुनिया के लिए, खासकर इस कलयुग में दुनिया युद्ध में व्यस्त है, दुनिया कारोबार में व्यस्त है, दुनिया एक दूसरे को काटने पे तुले हुए, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी पूरे विश्व में एक शांति का मैसेंजर, पूरे दुनिया में केवल बौद्ध धर्म का नहीं, केवल नालंदा परंपरा का नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का, पीस का, लव का, कंपैशन का एक प्रचारक है, जिसकी इज्जत को बरकरार रखना केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का नहीं, बल्कि दुनिया में जितना भी धार्मिक अथवा अधार्मिक लोग हैं, हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, हम सबके दायित्व बनते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से निवेदन करता हूं, लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए जितने भी हमारे 3 लाख के आसपास की आबादी है, सबके सेंटिमेंट के कदर करते हुए सरकार इसमें कड़ी से कड़ी संज्ञान ले, कार्रवाई शुरू करे। भारत माता की लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। वी स्टैंड विद, वी स्टैंड विद, वी स्टैंड विद भारत
माता की बहुत बहुत धन्यवाद।